Taas na akong buhok. Oh. Oh, lay down, Sky. Lay down, lay down. Tupad lang ka. Naka-joke mo. Sige, say mong joke. It's joke time. Sige, mag-joke si Sky. Sit, lay down. What's the slide did when they crossed the road? What? He slides from the other slide. On slide siya sa... Ni-slide mo ka kay siya. Slide man siya. Okay. Other joke. Other joke? Sa may other joke, nag-think pa siya mga guys. Okay, daghan kayo nag-joke si Sky. Okay. Sa pailaing joke ni mo, Sky? What did the cat say to the other cat? What? They meow each other. Nangutot ko. Sige. Ha? Kabaho? Sa pailain? Joke, please. Okay. What did the tree... Ay, lay down. Usab. What? What did the tree... Ha? Wala pa. What did the train say to other train? What? Train me. Train me. Sige. Okay, mag-grab ako. Saman. Serious. Sila dan. Any joke? More joke. Kasi ka nito. Train me. Sige. Hindi ka. Why did the chicken cross the road? Why? Wait. What did the chicken did as they crossed the road? What did the chicken do? They fly. Oh, now I know. Mukatawa ta kay grabe nakaunahon na akong anak sa iyahang joke. Unsa pa, Sky? Oh, naa pa, other one. What did the egg say to the other egg? What did this... What did the egg did to the other egg? Oh, unsa man? They boil each other. Grabe guys, no? They boil each other. Oh, i-boil mo ng egg. Kisa may nag-boil. Ang kinsa. Ang makaboil ba di ay na ang egg, wala na sila hands. No? Si Sky ang nag-boil. Yan ni 8. Wala ko kayo bang egg. Sayon naman gunda, butangan ni mo water. Wala sa kay ko kasuway. Mo na, gitudluan ti ka. Butangan ni mo water, inig kahuman, inig boil. Ayo, yun sana. Inig boil kay imo dayon. Ibutang ang egg. Ana, dapat mag-boil ka, init, para dili mo pilit ang panit. Mao na sikreto, guys. Kay kung imo na isabay ang tubig ug ang egg, mo pilit. Wait, na kay joke na good. Hana nasad kay joke, grabe. Ali, diri. Why did the 7 scared of 8? Why? Because 8, 9. 8. Oh. Wait, kakuan ka na mo. Oo. 8. Sabaw ko. Diba 8 ang 8? Oo. They ate. Ang 9. Oh, nakasabot dito ko. 8 and Lagi. 8. Number. Ug mo 8. Ni 8. Yes. Ang 9. Wow. Grabe, no? Daghan kay joke akong anak. Sa palain, one more kay sleeping time na ta kay it's already 11 na. Oh. Grabe no akong anak mo daw kay joke. Lagi, apit na 11.
Or di na science ni joke. Sige. Any. Sige. Science ko. Kaya ba ang science? Mama, kababay ka itong joke ni Papa. Nga. Itong lulo ba? Ang saman. Yung isa ka lulo. Mm. Nag-egg sila ba? Hihikap sa kukunat. Mm. Oh, but nag-hihikap sa mga kuan. Ay, itlog-itlog. Ang kapuya ng joke nga itlog. Uy, dilita ng itlog. Katag kay Papa. Sige. It's sleeping time! Wala ang pagani ko ng kukuan. Ha? Wala pa rin nahuman. Tuko nahuman na. Sleep na ta. Good night na. Di pa ka mo sleep? Gusto pa ka magsigising? Let's see. What did that lizard did to the other lizard? What? They... You go. Bot-bot sa siya da. They lizard me. Okay, wait. Oh. What did the spider did to the other spider? What? They web each other. Okay. The wave each other. Web away. Web Yes. man na, di man na wave. Sakto man to mo good. Joke ra gani ko. Nakay mga joke pa na mga train pwede itong isa. Asa ta? Katong train. Oh. Uy, binuhat ra man gusto nako. Murag naghuna-huna ara, mura bang nigawas lang sa akong kanang huna-huna. So mo tong gi-joke nako kay mo koy laing joke, may pakadagan kag joke. Imagine akong kuan da Isa. kung sige ko pangutana. Nga. Magawas siya sa akong mind and masulti na ako. Mauna. Gawas ra jud sa imong mind. Kaya ang imong mind nag-turn on. No? Sige, good night na. Kiss na sa mama. Sleeping time na ka. Night. Love you. Love you. Bye-bye. Bye. Kiss mama. Kasi balik-balik. Love you. Love you. Love you too. Love you too. Bye-bye. Bye-bye. Bye sa akong viewers. Bye, Bye. viewers! I hope... Sige, sulti. Bye, viewers. I hope Nga. subscribe ka. Dili, I hope mo na-enjoy sa joke ni Carmel Sky. More joke, Carmel, for my viewers. Bye!